ekishongore cyabirana na bena nyine munywano wanje owabandize kunkunda cyo twantwenda kweshongorera Mary then tukashitama nyine munywani wanje o wabandize kunkunda rukundo ye takarebwaga niyo yamumpikize mbwe nuntura nimpereza munywani wanje ogwo hati ndiowe nawe no wanje ebiro byanje byona munywani wanje ogwo Yesu akejira kunju na yampamaga ramasya kandi yagaruka ati nchimwima byanje byona amani namagara obwenjene binde binyine bibe byebiro na munywani wanje ogwo niwe yaheirwa manego nago kundindo omumuhanda gwe noku umpito mwego kundanzyebye chitinisa ebiyambikireyo bindetero kugarukwamu amani n'amatsiko munywani wanje ogwo Yesu nowe mbabazi nyingi omurinzi ori kwesigwa kandi omuhiwo bwenje ebiriho nebiribaho tibirintane sana munywane wanje ogwo Yesu ndiowe obutwire bwo when Mary yabari kumanya Yesu yabari kumuhereza yabari kundu kujunwa kandi okakusha yabari kumanya Yesu nawe akakusya kitinisa cyo bushweri